Naze ngibona ugwebe igijima umshabo omane kunjena zimnyama ngezamathathi kuze ejanodo okarweni zonke isabelo kuyecela nzimbi yanyanyeka kodwa unyanyeka kabi unyanyeka kwakwenu uvava lenkunzi yami ithola umathi umahlaba seyihlangana inkosi edla amanzima akaze amabili kwezakahoho abeyibize ngamanina kubiza ngamataka kona Unankulu usizwe sabakhwanazi khwanazi unkulu ngiyakhuleka Ntombi induna zenkosi isizwe sakamkhwanazi lapha kaMpunyoni ngiyabingelela abatwana bonke basendlunkulu yakithi lapha komkhwanazi kanye namalungu onke omphakathi akhona la ngithi nginibingelele nonke Mntana Nkosi umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uJanene umkhwanazi siyacela umkhwanazi omkhulu siyayiqhenya ngomkhwanazi thina ungaphatheki kabi uma ngabe singakubizi ngerenke yakho sikubiza kakhulu ngomkhwanazi asikwehlisi umkhwanazi siyiqhenya ngokuthina bethu angibingelele umkhwanazi omkhulu baba uBrigadina uThanga obheke lapha eMkhanyakude uKenel wonke abakhona la phakathi kwethu kanye na wonke abozumbutho wezokuvikela amaphoyisa ngokukhulu nje ukuyithoba ngiyabingelela nonke ngibingelele indlovukazi engizelayo uMacengwane khona lapha phakathi kwethu uanti wami utata wabo kwababa khona lapha phakathi kwethu ngiyambingelela ngicabanga ukuthi akekho engimshila khona nabakhona sabakhulu bakithi ebukhosini basedlangezwe abalapha phakathi kwethu ngiyabingelela bontombi sibonge nje ukuthi nikwazile ukuthi libe ngxenye kanye nathi sisaqhubezele lokho kusigubazela cha bakhona sabakhulu ngicabanga ukuthi nomhlangano bekumele sibe nawo sesuqedile akukho sengathi Janene sizosala sikhuluma konke sekuphelele ngingathi nje batwana benkosi sizwe sonke ayihlale phansi bamba umthetho noma bekade kukhulungu ukuthi naku sithathelwa ongokwethu ngendlela esingayiboni kade singalali nasebusuku ngicabanga abantu abalapha khwanazi obethu mephaphama akekho bengayicabangi lento ethi sehlelwa yini emva ngaphezulu kweminyaka ewu200 yini lena esehlelayo batana bekuthi emva kwamakhosi amangaka abusele isizwe lesaka Mkhwanazi nambe sengiqala ngini uyikhapha ukuthi awu nali ibhadi engaka lehlela mina ngiyofika ngithini ngoba babamkhulu sekuthiwa sengiphisane ngezelwabo ngalinika nje umuntu ibonge noseko bakhona zabakhulu
engilibonile kunina noma abanye bebeqhele kangakanani kodwa ngibonile ukuthi bayazi ukuthi lelizwe leli izwe lobabamkhulu babo njengoba nigcwele nje la endlini ngifakazela khona lokho ukuthi niyazi ukuthi lelizwe leli izwe lobabamkhulu bethu uma ngabe sokukhona into ethinta lona angikwazi nje ukuhlala nisonge izandla ngithule ningasho lutho njengoba bese ngishilo ukuthi ayihlale phansi ibamba umthetho ayikho into esifihlayo asiqhwagi lutho ayikho into esiqhwagwayo kepha bekuyithina besizanywa ukuthi siqonelwe sithathele ngokwethu bekufanele nani lokhu ukukhuphwa kwenhliziyo obekukhona ngiyocela nje ukuthi silinde lolu suku lolu la ngomhla ka16 leli sonto lelizayo kube kuyisonto ngo10 ekseni iveni uzoyiconfirma kahle kodwa iklu kuzoba ngakhona ngaleni ezansi phakathi kwasekhula noMathiya noma edukuduku sesobheka kahle indawo ukuthi ngabe iholo noma kumiseka itende imakhi kodwa mhlawumbe njenena kuyoba kuhle ukuthi kumiseka imakhi ngoba abantu bazoba baningi akuyikho into umuntu engamnyakazisanga lento ebekade imenyezelwe imbube so imakhi ngicabanga ukuthi iyoyenza isense ngokuthi abantu bekwazi bonke ukuthi bebe ngaphakathi ngikholwa ukuthi iholo liyoba ncane so imakhi jenene so khuleka naseminyangweni wakakhokho ukuthi mhlawumbe bazihleleke konke ukuze abantu bekwazi ukuattend uzoba umhlangano omkhulu ejenene abantu abazobe belapha nabazobe baningi kakhulu laba balake ngishikoda abake ngazi ngababiza ngani izesophingisi so ngasithi siphumela inhliziyo zethu ezehlile ukuthi lento leyehlekele izokhulunywa nazo zonke inkinga lezi kade nizibeka elibhekene nazo ezithinta ukuphepha kwesizwe nokuphepha kwabantu abakhele izwe lenkosi ukuthi sizobhekelelana siyathokoza kakhulu mkhwana somkhulu Jenene wesifundwa iKwaZulu Natal besikhathazekile umama nje unensuku engalala ekhaya ngoba engazi ukuthi kuzokwenzakalani nami ngeke ngalala usuku lodwa ngihluleka cha ngikubeqiniso mkhaya nami ngeke ngalala usuku lodwa ngathi bengilele ngaphandle vele ngayibona ngaphephe kakhulu ngabona ukuthi Jehova khona zayiba ngifuna ngibuyele ekhaya ngathi hayi ngcono ngibuyele ekhaya uma kukhona okwenzakalayo kube ukuthi kwenzakale ngisekhaya ngisesizweni futhi ngoba uma kunyakaze kanje nekuphepha kuyancipha siningi izinto ezenzakalayo uyazi Jenene even nakho ukuhlasela kwamakhosi esifundeni kwaZulu Natal kuyinto eningi izinto eziqala kanje emva lapho inkosi siyahlaseleka ngendlela eshiya inembuzo so nje ngibonge nabakhona nokunginika isibindi sokuthi lelizwe leli liholeke balwele ngiyabonga kakhulu badala benkosi kubo bonke abakhanasi naso sonke isizwe ngoba nomuntu ongekusiyena wakamkhanasi umela ezweni sakamkhanasi ungumkhanasi akekho umuntu obengakhathazekile ngalokho obekwenzeka ngalawo masu nje siyabonga ukuyinikela kwenu ukuthi nikhulume uma ngabe ukhona nikubonayo okuzophazamisa inhlalo yenu nokuzophazamisa isizwe senu nanishela ngobaba omkhulu okhona kabakhulu Nkosi yesizwe singahlala phansi Bondonga ngokwesiko lethu uma sekukhulume inkosi yesizwe umhlangano sokusuvaliwe